Manang Biyana! Karina anak ko, liklikan man ti mga niti ado. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatengad mo na nakko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngam kasano akayatan da kati baruno kas tati ititsuraem. Han nga bali nanang, tanasingpat ka nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen nga may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ilangam. Di na latultuladan. Mayat lata ti pamagig nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumbay jay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung agpas-pasikse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimpagsapam Karina, lumabasak pa eh. Ay, mabit lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na eh. Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyaman ang nga rod dito yung padigawam Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idi asibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day ja Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamin ta lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Malamangan tayo nga roday. Ay, saan mabalin kanyak ti kastama sida anak ko. Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo adotelino to. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sika magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit dininonang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, katjak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabangan na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito Ken alamot na nagitidagduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ng timang iyo may ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit namin. Ha? Sige. Yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag isumat la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akutang.
Supladan to pa day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna, apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitin na amangan mo't no. No agkursunada kan ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mag. Kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. An-anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Putnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapoy ti kapapadiguna. Kasla madib-develop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro ka mo't. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay ka asumrak ka pa, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italami si tandagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuha nga min. Kinapudno na. Agaya atakin ka. Kat no palubusan nak nga agaramkan ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ayatan ka, Karina. Ay, ayatan ka mat, Arman. Ha? Ay, agyamanak. Agyamanak ta din akong pinarigat pa. Inaklon na kadagos ay. Adamit may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumwar iti silid ka. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina! Umay ka man! Apay na na. Asino di bagbagan ni Lulom Anubium ka no? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga kaaro ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day jay? Uwan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo lang nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumlaang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasan. Di ka mabutag nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagtalako ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtasan na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay lutuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisya apaw. Ay, nadagsan mo't nga rod ti bagek nga ag-exercise lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos.
Damat gayang bisitam, Karina. Ay, wala nang. Ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga daw may asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ha? Ayos lang, Nana. Bagbagay yun to, pati kas suot siya. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang, Nana. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo, Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasikaso ngamin ni nanang ko iti bagina. Kan pilpilin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Uwan, Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utan. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat kaw. Kan hanan nga masapol nga agpasiksik. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak ay suksukat. Nga uray pirmi nga luklukmat ko. Diba? Uwan, Karina. Manutawan nyo, Nanang. Bakit ako na? Senior citizen na kaun. Dandan ni 70 kaun. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon lang iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga raw. Bilibak mo't iti dadya abakat. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina Nanang. Kahit kaano nga iti kasaryo kan ni Karina. Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y, Nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat kan ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan kapaylakan ni Karina. Parparaw pa usa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinagaram ken ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtirik na ken ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas. Kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta, Nanang. Makitan to, no, kasanaw. Nay, arban baraok, si kamot gayam. Sumra ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya po kaw. Ada siguro iti silid na. Wapong, ada ka din ni Nana Sarya? Ha? Wan, ada. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 3. Ni? Naglaing mo't gayam magsala ni Nana Sarya apong. Ay kawan Naglak iti bagbagin nga agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nana Sarya nga agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mat ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya. Apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa. Awan. Umayak lang makisarsarita, Nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tainak mangisagana iti merienda, baro. Nana Sarya, adaman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo? Awan agaram? Jack mamati, Nana. At damat
Dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, Lulong. Ada di tao na gapok. Ay ba't ni Arman ni tayo lang malam dito balay? Ni, apay kanungay. Ay, diyak mau no, anyat nagsaritaan da ka ni Nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita na. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diyak mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanya. Ha? Ay, inak pa'y man gayam agjaging. Wi, malaman agjaging kayo pa lang. Ta twice a day ti panagjogging ko nanak ko. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga agjogging kat. Ay wana. Ada dita salas. Itay pa'y lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na. Makabannog mo ti agjaging, Arman. Wanyarod na. Agin na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay. Mayat ket di taawan tao dito nana. Ha? Nay, agayos ang tiling at yo. Punasak. Ay, punasak mo tiling at mo, Arman. Arman, masansan metan ti panagkuyog yukan ni Sarya nga agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayo nga agjageng. May mayat no dakadwa nga agjaging nanang. Nagburing mo't may sam nga agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbesa ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namat ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya langan ti kadwak. Anya jay kunam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Kwa. Sana balit, di namat dengdenggan. Ayos lang na. Kano ngay nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada uraya? Alang araw ta, mapanak man biay ti jay bangkag. Inlak kita nagitay mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lusyon. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta daras sumuan.
Tama nga no, agsubli agagos na giti kabalay ko. Wano, umay kalangan diti balay. Ha? Pagdamat ni naanan mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kasla makonsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, agin inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan ang kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan sarya. Si kagayam ti ayayatak. Sika ti kayat kong asawaan. Arman! Aduyan te... Ha? Apay nga ginindarakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apayan! Kwa... Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga nagpadpada! Manangal lulaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakatan kayo nga madapalaga na yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yung ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Sika nga ron ti umay iti balay, kasta ka di? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktubay ka, husto dya atap ko iday. Sininaanda kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang lang. Nuapay mga minapinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni dyan lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanin ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawiyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamat ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bale taman ni pudtad ta. Rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamarik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kasla marigrigatan nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, mariibiyang. Ngam na isublim adagos. Sige, ipabulod ko. Apay, imot-mot ti blender nga ginatang daddy Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Bulodam nga rodan, mariibiyang. Lay, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Ag-aagaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa.
Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da dyan nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan editi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, tasawak ti matang kadagi jay. Anya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dyan ako mare, awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasarda laeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dyan nga Roseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan ba na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alin nangenda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di talaga ti panagmatmata na dayjay ako mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tayo karton mau ibiyang. Dato'y man blender. Nakita ka namin ti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga karton mau. Isubli maun. Masapol pa lang karton mo nga isubli ay Anya nga isubli nga ibagbagayo mat. Idulin ko tanangin na dato'y. Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbelang kon ko na. Anya? Ay, sana nasaya at di kas nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay nanakaw. Han! Siyak nga rod ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakwa idtoy tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijagin at gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mairanon. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intag ti asawak. Tanuhan, ibaskal ko kinilakay na tibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Usaron mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay te kunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto ak tumat anya. Wan! Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar dayjay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit lang nga rod. Taikatak ti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, hanan. Urayan ka nito ay antirediaw. Apay ngamin, arwamom da di babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan
Narigat mat nga rod apa ayon day di tao nanang tamang riribok mat. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na ken ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ka ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ne, quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo matin na ipundar day di Rosendo Apay day jay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramida. Basta baybay anda kadi. Ado pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramida manakaw. Dakdakal nga ron ti karba nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa da di Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbangan na nga mang tawid iti na ipundar da di Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbangan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo iti napoy. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanin, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanem ti panagpungtot ni ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan da ito abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isi-isyan nakalaang daya babae. Ay, sungatak san tiawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid ko la aming kankwanan dagiti inintid idi ni Rosendo tapno sardangan na kong. Anya? Ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidam tapno sardangan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adamat mare. Ngam aday jiban nyo, agdigdigos pa Sumbra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umaya ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwam iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga adakan niya na. Iso nga umay kuman sublian tani o sarak manmat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbaga tagpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatangda di asawak na dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katuna!
Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagitiitad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagitin intad di lakay ko kanyam. Ala amon ti washing machine, air fryer, napuskol a kurtina, dua a kutsyon, may isa a cabinet, kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga amo. Kwa, siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na, isutitad mo kanyak. Ha? Apay, agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, ala umpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan mare ibiyang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga rodjay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo day ta kunak lang arunay. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga amo. Kumporme tatang. Ni, mayat mati iinuman nyo ito store. Kamat aibya. Huwag may kachan. Agsa tayo, Mare. Katuan na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Mare. Agorder ka itinumam no kayat mo. Bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Mare. Mangalakan iti inumam. Tumunagpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatan na barta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Kakatuan na pareta na barta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kang tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na kang. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arodon salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagi ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Umakan. Hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsininyas talang niya. Itan maturugtan. Kasta ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y nag-adayaw ka matkanya. Huy! Hangka pa yung amat maturog Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy! Agmulagat ka ata kita anak mat.
Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Dobiyam? Nakunakin ka amang yawid kay tilalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabit man lang. Ha? Di mo't Fred na ikaw yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan na ikaw yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin na ito nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na ito tao. Mismo pa'y ako marim ti akin asawa. Kat! Inagaw namat iti kanyak dadi Rosindo ah. Ha? Ay, anday ta kamanay. Tinaksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan nyo. Roseng balasang ka, pangasay, sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Anda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusan na mailawan ti asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na makitibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaom mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Roseng bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Roseng, patsin ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, hindi mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam tinalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapalang nga sinaano maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Ay. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may da asawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka no yung bagak ka ni Roseng. Ti kaadda ti asawa na diti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Ay. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka man. Saan kumamatan anak ka? Ay, uwan tatang. Naamiris kon dagita idirabi Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko.
Siyakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday jay nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikat. Nagramramot pay. Ngam siyakmat lang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya ka niya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kun. Ay, agyaman na. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang tisaan. Iswasigay, inkantong arod kasarita jay kumarim anak kao. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid manin dito'y Pilipinas. Wan nga rod aning. Nag-awid akong tang makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngimjak na anusan. Iso adya akong nagrenren iti kontratak idi. Ay wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga syansa na. Apay ayamanang? Ay, tiamok, ada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yun ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masang patak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursurunak nga rod nga perme. Imbaga tahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ti pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kapo naman ang awan problema iti dayta. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wenhan nga problema data ading aning. No kaya't mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siyak, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amumati ka sa saad ko. Siyak amang isaksakad ka dagiti duwa nga anak ko. Taamumat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Isungarod nga tulungan ka, tamas asyan na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nuhaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate manin takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rod, Robert. Maan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itang sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rod, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. Patamumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no. Kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mang mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Sika ngamin, nuhan mo ko mangamin nga winalwaldas dya kwarta nga impawpawit ko. Di ada ko mabalay tatadta.
Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita kung akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kilitin. Angay, tarog. Ayun na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasan ka. Kaano pa ya si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayon tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag day ti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray face ka o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga daim padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw dala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga angaw lang dadya tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskul ti rup-rupada. Mala, bye-bye amidan Fatima. Aywan. Di mo't naggapu kay balay da aning akabsat mo. Ay, awan. Apay aya? Adda ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Uy, kurso na dam dya kabsat ko, tata. Uy, yung di naksamot kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarong karguin ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ang asawak. Sige, aramam dya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod na ita, Fatima. Ibilang ko, kaspudno nga anak dagitan anak na. Ay, mayat nga ron ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aning. Tapno lumawa. Adda ngamin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo ado dagi dya nga package. Kat sikalat na amanang. Sikati ag desisyon. Tas sikati akin kwarta iti maaraman. Wan ag business akman itoy. Aglako ak iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang? Wana, imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko day manang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayaten ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay nataanganan ti kitaam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag kong agararam kanon ni Tata Amado kanyam. Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa jay dagana. Kandakal jay balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa,
mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa dagiti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin na. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tilakay nga karelasyon aning. Ura agpinus tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tilakay nga karelasyon. Kankang runaan ti amin. Nalawa di dagana. Apa ya kaslay dil mo dya kabsat mo dya lakay nga gararang din ko ana bakay? Babaan ka di lang, Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tapno mapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan kanang bakit? Tamabisi nakmanin. At syempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Ne. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakay? Talaga anawido ka? Kat syempre Tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni Aning tinangi patawidan day ti daytoy. Ta isu ti buridag. Nga mabalin data. Nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagitan anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayatan ka Aning. Tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. Andaram namak, Aning. Haan ka man mat nga kundi pakipot si ka Aning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa nga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklonam kit din ni Tata Amado. Panunutam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tati ka sa pulanda. Nawan katulungan nga mang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Ano gamin nga kitkitaan jero pa na Jidaga na di kitam. Kan jidakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Ngamsyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti dato'y. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house dato'y. Katangay siyak tinagastos para iti pan nakarepair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko ito'y. Pina-extension pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Isang nga rod nga kunak nga aklo namon ni Tata Amado. Tado ti sanikwana. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aning. Di ka matanagan. Tadoawan pa panan nyo nga agiina.
Welcome kayo ijay balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, tata? Nakababayin mata. Saan tayo mat nga agayan ayan? Yung mapay ngagnaod kami dyan. Aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yung ijay balay ko. Alanan eh. Aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito balay. Tadon tigastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana, nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na timapan kanyak. Bagay na tidaduma. Kat nung ay asawaan dan dyan kabsat mo. Kat mayat laon haya. Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agaya. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwang anak ko. Kunak ngamin kanyam. Nasingpot da dyan nga lakay. Anya nga idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalat ka din daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko iti bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan sa amutan sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngamin agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kaya't munti matay, makamu ka. Rumwara nga ron din, tada papanak. Papanamanan aya. Kuyugan nak nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, tay dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangan ije paradaan. Oh, at iti allowance mo ije pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kon bakit? Tama banog kang agbanehaw. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kon, sana balay, tapos idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingput mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak tadimtang kay ti biag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak na kita.
Inak, kumustaan ti kabsat ko? Sino data? Siyak day ito'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpa-doktor kan? Agag-agas ka? Nagpa-doktorak ide, inikanda kiti agas ngam nabayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay Muhay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan tag tumar. Tapno umatid dagpay tibiyag mo. Ay, mababain ako na yan kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehaan ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi ng pambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam dito'y. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matriti nga asikasuan ti bagit. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakaanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matrig di tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam na talaga adimon ka ba ulan ti bagim? Umay kanto alaan, tayawid kan ije balay mi manang. Ay na, agyaman na kiti kinaimbag mo nga kabsat aning. Iso nga napintas ti biyag mo tadtanta, nagmayat ti pa nagpuspusom. Baldaw lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada, tamanipod nagpamilyada ke, marigrigatan damutan ngag sa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada, ket awan mo't gayam namnamaen da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahon, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mo't ti maapay. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagi jay. No sanda ko maanakas asawa, di kadwata ko mapaylaida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagiti no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel di pamatik. Anasalisyanak iday ijenatayin akong pare. Ayagtal na ka, tilalawlawatam. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat
atap kalat ta iti angin nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila nga yung nga imay dito'y balay, nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag na. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasano? Kanayon na nga isider ti kadat lalaki kanoy di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kanono saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay laang ti bagbaga na kada kayo? Huwag nga roda. Iso masursurunak. Nga mawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat di amayo. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apasat ti panaglakay na ti kasyeng aramidan na. Isubli kong te binulog ko ida bagasyaw, manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan, manang. Ingatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Ay, nagriga lakit ti kastya biyag tayo, manang. Awan magawin pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas di ta amata, manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no dimon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damod tapno madanday ti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, isaw anagatang ko nagidaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti dadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ako na tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Isuan na danday di kasi kalawa tinaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka? Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam, adda sa bala plano na. Plano yu adwa. Tano na bartig akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pailaan. Mapakawan kamot kat no aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin.
Iso ajak ammo no ikak ititawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagdwa-dwa ampay laputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kelamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbalay na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso tim malaandasan na siyak. Diyak mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-lutoy di kusina. Uy, tapi manaw manin ija balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Sumanao ka numan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, ngarod Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan din namin. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga ron Iso nga adayo tirik namin ginitatang. Naunga ti di ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik niya. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na. Imutan na. Gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak ngarod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tadama lat tamabati para kada kami ngam di na matkayat. Wen ngarod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diyak ka mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwanan numatay. Ay, naimbaga kamin dagitan. Ngamawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Yung kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pa din Di nakmairining. Kunak ariingin na kamasaba. Nasipngot pailaan. Masapo lang marugya akong tagmula. Tap numalpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, baba na kon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y at tiyan mo. Agkarasakay.
Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na nagkutungkan. Apay numanangdan kalangan iti kaduam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itang dan. Itulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinan to mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan. Tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabalak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello, Jimmy. Kumusta ka dita, bro? Masaya at lata bakit? Naging Christmas ng disuldo kindi bayaw. Ay, kastaya. Wow. Kaya nasaya at nga ron. Ano kasta? Agpawitak man mo bigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsaya atin lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Kung bakit? Ikararag taan na salon at pakanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay. Kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Di matangdan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan ako unay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalatta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adayain tulong mo kadakwada. Iso adin mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang dito nga gamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Apay ngay pabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damot kang, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman da ita pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan. Nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangaroden. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldagak kadata. Nalakalang ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana balay, tanapintasan ti biyagyaw ngagkamsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan nyo. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang, adamot nagatang ko adaga. Ngam unay analawa. Imbes asabalit ti paggatangan niyo. Da kami laen tatulong yumutang ka na kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materialis.
tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Umintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at tidagatawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da day jay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rodida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiaga, siyak pala timang gamulo ka daga jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Sanda nga rod ang masango. Sayang numabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Sandan ang pakan tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero at daga tatamulak iti natang. Anya, mula mamin. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manangdanak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, kumuta nga. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanji minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidiya. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta jamayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na diagbalbalew. Ay na, nagpinsamot ang titudo bakal. Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. At lusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas dekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga rod. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kao no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysayat lang nga idarumkan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba karong pagbayad kumare? O di na dumaadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Talaga ka di adikan malapdan Mga sawa ka na talaga. Ubing ka pa'y mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga asawa, anak ko. Lumakaya ko, niti kas tatawin ko, nanang. Kaya't kumutun ti madan iti bugod ko, pamilya. Di kagsangit, nanang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, anak ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak, nanang. Apay,
Diyo kaya timadanda po ka oh. Kaya't ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin amanugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingpet lang. Kan may sa istambay mo. Awan trabaho na. Di ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno na gayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Tasaan da kayo apanawan dito'y balay. Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, it agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, Danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang, takasimot Emma. Nagpakpakaasing amin at di ta panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wan ano iso? Sika ti matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakapaspasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas tatagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan tataga pa. Wan Emma, katagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Agluluto kay magayaman, nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanan na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry, nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi, Anya nasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ng trabaho. Ay, siya ko, nanang. Ay, saanin? Siya kong tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Ta siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong, nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga rod na, nanang. Ay, saanin? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na, nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitday. Baybay anak ka nila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw mo't asaan nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut day nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan. Pakaragsakak day to, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawan, nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Saktong timang punas ka dagijay. Anyalangan nga taramidang dito balay, nanang. Paritandak mga gumura dito, Kasano nga matulungan kayaw? Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuya iti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Na nakairuamak ti kasta. Ay ka, uwang nga roda. Makamu kayo, nanang.
Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kay mo. Ay talagang agungutak, nagpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taag payabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, payasan mo akad mo dya asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang jay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararami na mi dyan balay nakatungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo takayat siya balayan yung agtrabaho aktatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanu lang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo dahi na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, ah. Iswa di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidin na. Amangan mo no, tistingan na ka lang. Ape ko matistingan na, pailang kasawa na kung dyan na. Amom lang nga, ay naima. Uray kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog ka nga agtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya na ngamin dya balayan nyo, tatang. Man-manutikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yawn. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramig kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na dito. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumare. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, oo na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo, ha? No nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod, mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin, mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at tumulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon, mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Hay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anyan ti masidananan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan na na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti riknam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Ken nadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha,
Mangan takit din. Mangan tulak tanjay asawam numabisin. Nagsweldo kan, danay. Naibusan ti karga ti ref. On bakit? Mabait lang. Mabit lang, danay. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, mema. Siyak ti mga arame di ti pagrebengam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kinidani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbengan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang. Agudwa kayo lang kiniimay ti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak to, tagpalingkay, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang, danay. Ala, paspasensya am nat ako man ni nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay nga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabahwak dito balay. Gaya man da sa bali plano na. Katsi kamat. Apay nga intid mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumarunong agsweldo akmanan. Bingayag to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit iswildo ma. Tasyak ti asawam. Apay ngayon makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apolos reklamom. Nuitad mo kanyak iditi sweldom. Nanang. Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mutan. Nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak. Iso arumbang la ati asawak, ti mangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tadam iti sweldo manak ko. Nanang. Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon ta nga agina. Baga medyo asawam. Talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Iso magayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jai. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso tipang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat nga isingasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo nga ti pagladan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat-patag day ta nga asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta. Panawan nakpay gayam man ka pwede day ta babae. Nasaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rodan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno ada pangalahan nyo iti pagbiagyo. Anya. Hindi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. Sige nga rod Mano ay atitad mo apagpuunak. Nayunam nga rod tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya.
Uray sari-sari isturlatan Ken aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas ken ikan kas kada karne. Mayat dito'y sangot ti balay, tadaalan dito'y. Ken ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatan. Sige, matumpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apawlakon ko ng batlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko rin ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataaddan istor ko apagtagilak ko. Saka kuntiarong kanyak. Dahito'y samat istor ko ti almanang, Primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkit-kita ang kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay. Di maipapan ka ni nanang kan ni Primo kalugaran niyo. Ha? Apay ni Primo, Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nini. Kasano kumaan na pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan ano agpaiso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapi nanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni Primo? Wan, inaram na nga rob no di na kay ayatan. Ala, makamu kayo nga rod, nanang. Gamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsak yo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo, nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no agdama itid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga Rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo? 5,000. Nung awan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta, nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kala kayo. Saan? Tanainayon mo't apakpakanan nyo. Isun sa amatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwartan, hanang. Ay saan mo't Lading itag, ngamawan maitad ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak. Ngam pasensya kayo. Nodda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, nanang. Anya? Nakasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma amasakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. Nakastamot lang. Agsinatan? Ha? Magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pelaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige, saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaak matankan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga rodo na. Wan, sa anak ang mabutang.
Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan.